cha kwendesi ya mutongo TV ngwatani ya mukamba kilungu cha amuka kiendeye na ende tulise Mathanguni becha unyeneta wa Steven MUEMA kwete thangu ya the standard records ya baba it is Uhuru says SDP warns police on leaflets ngokwelesi na kwa nitawalena mwende ho mutinda ni wakati wako wa mukanesa we musovie ni mwei no kila onesa na niende onesa nendi achongo che thangu ya the Daily Nation nikikwenda kuiwe ututanyana che thangu ya the standard nendi retwe President Raila neke kwa question mark nendi bake wa it's now or never nendi bakasolwa bisa wa mututia Jaramogi Oginga naindi ulani weithe wa Raila naindi ngalikweno ingi na bakasolwa mututia wa ulawa imusumbi wa ndicho yambe mzee Jomo Kenyatta nainde bake wa differences kana kibathukanyo kila chai katikati wa ase asumeli no chokinembwa kina Raila na ulani president wa ndicho oyutwe musumbi Uhuru Kenyatta mwakani wangilile ne 13 na ngilile ne 11 lakini nimedhiwe ma resolve ki una medho maketha na mambe yako na brothers na ndi ukelo usukwa withia nungu thangu ngelele uo unengeto uitwe thanguni yakeli yakatatu yakana yakatano na ya thandatu ya the Daily Nation Mauvoo ngima nengeto uitwe thanguni ni Mauvoo makonetie siana kana CS wakisomo kwithwa aisie muthenyani wa iyo skulu siebingwa umundi kana nde kwenda kuona kana kokote skulu ni kana withie ni mathibiki ya muzi nendi kitumi chawe kwithwa etikiriria kana withie skulu ni siabingwa umundi enda imanisio mbinge ile itomeka hata kana skulu withie nicio siatomeka ta kula officials alama kithoma ikunithia kura matuko kenda ulani wakeli ukite kwithwa itomeka na ende Mauvoo suka withia nunengo nengelele mama nengeto wito ithanguni ya Monza muthia Mauvoo Ala Me Mathanguni ithanguni ni Mauvoo makonetie kuimi wa coffee na ende ibeitwe return of coffee golden era in Mount Kenya na ende ngithanguni ngelele Mauvoo suka withianu manengeto wito ithanguni ya 10 ya the Daily Nation Mwana musese thanguni ya the standard baba it is Uhuru says SDP warns police on leaflets ende musumbe wande ya Kenya President Uhuru Kenyatta ne waisie kana baba toshi ne waisie kana Raila Odinga ni wawanite kwa sakibela cha usumbe kumutia na ende na kemunini wa musumbe Dr. William Ruto asia kana be Mathanguni otembe okwangale kwa sia Rift Valley maikania NMD na ende wese maine kamondo alama akiyo ya kiusakwani ayase kiendeka nikana ende wese Raila Odinga ni wasinda unyipani Mauvoo sune ngunengelele mo na ende ngewenge nengeto wito ni IEBC takes register to polling stations ende kana ne banatu kana betha be electronic na ende register ni lamano ya mono kusiwa kana ne wandikitwe register ne suetha matha ebukuni yuya akoni makula na ende IEBC ni toye register then wa kondo kula kukuni wa kura na ende mioyo yande ya Kenya ya kana ne balete kwetha penzi imoyo kunithia kura na ne balete kwetha be backup wengi in case imwe ka fail na ende IEBC ne toye register ne kana ne wese there nesi atomeka kwa ala mate kwetha matona ku identify wa kana ende kumanyikana kwisila biometric kana siasio na sendo sia muthembo su national bandit attack leaves 7 dead in village kuangale kwa sia turukana kwa kondo kumwe kubebiwe ando mabika mabebia na ende ando muonza wese ni mabia ugese maitonya kumanyikana ngale kwa sia turukana na ende betukana kana mawitho kiasu mane mawitho ki makusongia mawitho ki mane kito kisione kingi ni ando ano makisio kiki bithuki we muthanyani wa iyo bala MCA wa kisio ki umo kati wala metia MCA kisione ki ukutuge kana unaibu na ethe wana elingilwani ando asuma mana twaisia ubithuki yusu lakini amesu mamoleche na ndo make 10 na ende ngewengi nengeto wito ne first ship with maize leaves Ukraine kumande ya Ukraine yambea kumande ya Russia ya bithukia nde ya Ukraine ende mbemba siyaisa with wasite wa kumande su na Ukraine mwaka twande ilasi dhasi na mbemba muno lakini meli yambe yena kilo ton yani yena ton 26,000 kana ton ngilime ngwele na thantatu cia mbemba ne yumie ngaliko cia Ukraine nikenda ndi wese thia thisu ne yata mbemba ila sithiro simbinge muno ngaliko esu ngewenge nengeto wito ne confusion after Magoha orders abrupt closure of schools ndo atabonelena na ndo tosome ama obone kana
Professor George Magoholo minister wa kisomo no wetie kana skulu ibingwe kwe umunde anawe chiu muthenya ni wa iyo asine mekwasi kendo keke na bitha muno ne tukwalese twisisia ithanguni ya kelin Mauvoo makonetie ala kana ni Mauvoo ala menenge tuwito ithanguni imaitie it's now or never nendi ni Mauvoo makonetie ulonga mite na ngwati ni Azimio One Kenya Alliance nendi nime pandiki twe Mauvoo ala menenge twe kana mandiki twe ithanguni ime asia bondo readies for Raila presidency nendi nitwezekana andu makisioni cha mbondo kulani kula Raila usiaitwe nimeritwe meyumbalishi na indi umwekati wa ekalima kisioni tu nimedhiwe ayasia kana mama mina kwika muthiongololo wa siama ula wavita nuwithwa assured kana akethwa aikwata kibila kiu unless palike oka differences kanini na indi mo kisioni chuku iko na wakura ni ida ulaungamete na ODM kana wikwata nitie na Azimio niwe ukwithwa aibita twikilanilia ithanguni ya kana ni Mauvoo makonetie Uhuru kwithwa atambukie kisioni kiu cha Nyanza na indi nitwesikana nundu nitwesikana uthioni wa ithangu ni makompetwe na ithemo na indi the last time ulani mwaka wa ngilio mwe ulani mwaka wa ngilio mwe na miongo ibinda yuthi na bawitina kana tutana mbokwata wiyathi kana ila musumbi witwambe asumbikite noethiwe aitamboka kisioni kiu na indi ethiwe akomanwa na gunfire kana kwathangwa na mabuti na wethi ya ikindu chinetho kiyende na indi ikompewa na yuti akwithwa Uhuru atambukie kisioni tu na wethwa vena mugo na indi nitwesikana methitwe mayitana brother kana mundu na mwana inya ena Raila Odinga na indi endete ku launch kana kubingwa silanga kisioni kiu Mauvoo kwa withianu makonetie ameli kumela meke adject ni thangu ya kele ya katatu ya kana ya katano na ya thandatu ya the Daily Nation twikilanilia ithanguni ya Mwanza ya the Daily Nation ni Mauvoo makonetie CS wa kisomo magoa na indi ni withiwe etia kana awodani kana umyamu yaone kana skulu withie muthenyani wayo withie by umundi ni sienda cia bingwa na indi kila kingi kithiwe chacho cha kwithwa skulu ibingwe ndani kana withie institutions mbingi kana skulu mbinge ile itumika ni ciana ni cietha citumika ni officials kana na andu ala mekuthwa mikunilia kula kwithia ni makwata training yo kana masomo undo mailete ukunithia kura ine indi mekwatiwa kana ciana cikwatiwa kucioka skulu mithenya ile itina wa kura kukunwa Mauvoo suka withianu ikwatie thangu ya the Daily Nation number Mwanza thangu ya the Standard number itachokwa yangalikosia Turukana East pe ando mabithukiwe na indi nomba cio cia bebwa na indi andu Mwanza mabio wesethia maito na kumanekana na indi County Commissioner wa Rift Valley Regional Commissioner wa Rift Valley ni Mohamed Malim na indi asia kendo kiu polisi ni mandena kweka investigation kana kune kilimama na ume wa ubithuki usu wala potwe kana ubithuki usu otawe kusungia ubithuki ungi oneke itweni andu make COK kwa andu make COK ukingena betwe kana masukulu na masivitali ni mabingiwe na ibeti na siana siatwa waka pedo police company kana ndi weseda ni siakwata ni makwata usubyo wa kuyana na kila kingi pe MC ya kwita Bonventure Emase unaita sia kibela cha UMCA ndeno campaign na indicator mina kwikika alingelwa ni andwano mena meyo bet na meyo mie na indi amesuba nikenda mamuleche na indi wese thyo mwakati wa andwano mobithukia ni mamo manana mamino mama indi wese thyo ni mamulecha na indi amesuba maleche andwangi 10 alame na mona kiruche kikange wesu ni thangoni ya katatu ya the Standard na indi ngeo ithanguni akana ni ngewela wane LENAH ya yulwa kubingwa kwa masukulu na indi ithanguni ya katano ni UDA kwase kana kine kindu kila isi kuya kura pende ni baitumeka manual register kana indi ila register ya ibuku na indi Attorney General ni olongamia makwani kana manuma meya wa Kenya na indi eta wa Kihara Kariuki Asia kana IBC ni alete kutumia manual register na indi onu na kwalesia kana IBC ni toye manual register kondo kweke patokana ni kana indi wesethia ni si atumeka na indi UDA ya sia kana baitumia manual register ni kendo kila isi kuya kura njo kitumi ikwanda batumiwa electronic means peke yake na indi ngewesu thanguni akatana the Standard twisisia ithanguni ya kenda ya the Daily Nation ni Mauvoo makonetie
mundu mukaka na kele tukala kethiwe kwa wakana family ya kele tukala kethiwe kwa wa bamwe na Chris Musando ula wa manager wa IT ndini wanzama ya usakwani na mivaka mwaka wangilile ne 17 nendi family su kana musiwa kele tukaunu kuya ula ninya na mwitu inyama ya kana itina mandikithia statement pai kwati wakana ba ikindu kingi maisi akona naende nimekwenda nikana withie nibe kwa follow up nikana withie nimakwata aki ya mwitu wo Mauvoo asuka withiani ni thangu namba 9 naende namba 10 no kwithia Mauvoo makonetie kawa kana return of coffee gold the return of the golden coffee dream in Mount Kenya region naende wono ni wakana ibinda ina ba witina kawa niketha kaitho kana kaiteka undu bailite no kethia alame ukaima nimekwivunia kwithwa meaime makwa na indi poka balikota shishwi na indi measia kana nimekuona batonyeka ukethia ni macioka akugain kana kukwata vaita ulama kwata ibinda ina bawitina Mauvoo asuka withianu ni thangu namba 10 ya the Daily Nation. Thangu namba 2 ya the Standard. Uhuru my troublesome partner abandoned namuisita witio abandoned work inde kana maanisha Musumbi Kenyatta yasia kana munini wake Dr. William Ruto ni watia uya na ende kulia nende mikasa kwe ateti kana tongoi alame na makulyo yolwa uiki kuwo ayasia kana munini wake ni watia uya na yasende kana Raila Odinga na Martha Karua ni mama to na kuthukuma mwene ende wa Kenya undu bailete muthanyani wa iyo kuya indi aikulie enende wese ende ni mamu kwata mba Raila Odinga na Martha Karua ni kenda wese ni mase wa serikali na indi thanguni ngewese thanguni athandha tu wendo soma yonde thanguni ya mwanza Raila to DP leave president alone just come face me at the ballot indi kana Raila Odinga wala kuchikivela cha usumbe na chama changu hata ni cha Azimio One Kenya Alliance no kukulia munini wa Musumbi Dr. William Ruto aikotinda awetangite Musumbi aimuyano kwenda kumua aimuyano kusindana nake aimuyano wotongo isi Azimio aimuya aikana na Musumbi nondo Musumbi ndendene wa 11 andi ebange kukoma na Raila Odinga na Martha Karua 11 nikenda ende weseda ni masinda na wakele tukite ulo kusinda na ende omabone asu Wafula Chebukati ulaindi ni returning officer munene wa kura sia kivila cha Usumbi na niwe mutong niwe mwana kivila cha macha IBC nolianile na Mauvoo alame kwa sia kana katangaza mosongio makivila cha Usumbi utuwa ndo makomete asiende kana kama tangaza muthe na kuisua na indi ngewezi thanguni ya monza wa thanguni ya monza pande no kwithia ngewe kwa some UDA candidates have questionable values parties Nairobi Senate aspirant claims inde ono ni Margaret Wanjiru ulo kwitia kivila cha Senator County Nairobi na chama cha UDA na inde andoma chama cha UDA Kenya Kwanza ni kana Kenya Kwanza nimedhetwe mainengana mautumani meke bathukanio nono ni Dr. Alfred Nganga Mutola ni mutongwe wa chama cha maendeleo chap ngavana wa county ya Masako ayasia we ndakutia kivila mwandu wa vinya ndecho la chamani cha Wiper na ke maendeleo chap na ni walikile indi ndina wangwati ni wa Kenya Kwanza na ke Muthama kana Johnson Muthama senator wa county ya Masako chamani cha UDA ngwatanyo ya Kenya Kwanza asende mukwata mbo mwandu wa vinya neti na ke Margaret Wanjiru yasia kanave ateti amwe me chamani cha UDA Kenya Kwanza utaka makoni ya kura ngewesu thanguni ya monza twisisi ya thanguni ni 14 ya the Daily Nation ni Mauvoo kwa Ruto launch Uhuru for agreeing to peaceful transfer of power nende wengi thanguni yu ntukwithia Mauvoo kwa sekana anzama ya usakwani na mivakani ya mbiye kwithwa ianya materials kana sindu ile kethwa itumika ndini wakoni wakura tukila ile thanguni ye 13 tukwithia Mauvoo kwa sekana Uhuru ni withitwe ayumisi ataxi la withitwe aikwata kuma kula kwi munini wake na indi wanakiukio bo itina wa kwithwa ataki wa muthenya kuthio longi ni withiwe au launch silanga ulawi wendio launch na indi ni county ya Kisumu na indi wenda isa kwithwa aitungithia ona banini oingi thangu ni tukwithia Mauvoo makonete
azimio nende ala mongamite na ngwatanio ya azimio ni methiwe meithuthia mwenendi ni kana withie ni makoni wa kura nthini wa kisio cha Kenya na muthia Mauvoo Ala Me maandikitwe ithanguni ni Mauvoo makonete Kikwete ula wai musumbi wa nthi ya Tanzania na indi ni withiwe aika nthini wa nthi itu niwo utongoicie ala makethwa maicisia kura kana observers kuma nthini wa ngwatanio ya East African community na indi ni kana okite na asisi ya angi 15 kuma ndini wa EAC na indi wenda kusoma mambo wasuka withia nithangu 13 ya the Daily Nation. Ngoya muthia langu nengelele ndine thangu ya The Standard ni Ruto Raila change strategy as campaigns enter home stretch. Indi kana kwena na miya ya nthi ya Kenya nebalete kwitha pena masaa 48 masaa miongo ina na nyanya nikenene wisethia kuma campaigns ya thela kuna malebe kubikie ende usakwani munene na masaasu makathela August matuko thanthatu mwini wa nyanya mwini onotwe matuko thanthatu ni wende ukesethia masaasu ni mathela na ende campaign sielete mpaka wisende mpaka babikie ebindani ya usakwani 6 p.m. saa 12 cia airway yo ni woma inde Mauvoo maketha ni woma ndo ma kweko ya campaign kweko na maleba maketha maithela ende ngawesu etwikana kana Ruto na Raila ni mapendo ite strategy la moto meanika nende wesethia ne mosa kibela cha usumbi kila mmoja enda kwa kibela kiu Ruto ande ye na kula kwa strongholds kana ende kula ngomene yake kula wethito aikwa tombo muno anengaliko cia Rift Valley muthenyani wa iyo na ke Raila etwiki kana thikunukula ni battleground inde kana kunukula uise kana ndo kwa tombo muno ta muthenyani wa iyo anaingaleko cia Kimani ko ya Mount Kenya ngaleko cia Central ena ende Mwandu Mathakarua na ndwangi ko betu kana Raila Odinga thikunukula uise tethia titando ndoma mukwata mbau nake William Ruto thikula uise no kukwata mbau nikena ende uise thani watu ngene kura cia Kenya ende Eto abika muthia wo kunekiliwa mathangu. Tuisisa tunambo minokilile thanguni ya The Daily Nation ni Mauvoo makonetie stima na indi beitwe Ministry to halve VAT on electricity in cost reforms na indi netuisekana stima withiitwe uyambata muthenya kuthiola ungi uyithia yiwa iba uyano ingi uyiba uyano ndu na indi wina wikwatwa kana nutonya kuolwa kana VAT yayo kana nitonya kuolwa kuma kilungu cha 13 yulu wayana nginya nyanya yulu wayana wenda kisomya Mauvoo wasu anange makonetie mutu kana undu ona itina wa subsidy kwenda yumetu ya mwako da mabithite mitu na indi ukethio na Ala Me uta na MUEMA ta benefit kuma kwa subsidy su ni mwongoni wa ithango ya The Daily Nation na indi muthia katuni ka umundi ithango namba 16 kasoletwe mundu wikite ngwacia green na indi akakonwa kila chapa kana ina logo inda ndini wanzama ya usakwani na mivaka ya IBC na indi akakosolwa kunite ngengele na indi ekonia ngengele andu Ala Me kwambisia masoletwe makinyete ndi umwa akasolwa ena logo ila ndini wa ngwatini azimio wa Kenya Alliance na ile ndini wa Kenya Kwanza kami na R na indi me makwete ndeyu maulisie kana mambisie Isemba na indi uniwona nyoa kana campaigns ni bikie muthia yuni mwenende amwe ulo kwosa na indi referee kana ulo nukwa mulo watu kana ulo musindi no ni inzama ya usakwani na mivaka wenda kuyo ni akatuni kau ni thangu namba 16 ya The Daily Nation ende musiasi ya Mutongo TV huni watu wa vikamu dio kunikilitwa mathangu wenda kusomea Mauvoo Ala Me Mathanguni ikuwa tie thangu ya The Standard kana The Daily Nation nikanoke somea Mauvoo wasu na hangi maingi kwa withiani nita LENAH mwende wa Mutinda Ende neetwa mina mwana musaisia lakini akanambe kusomea kainoke ba ape maone ni ma atongo ya tatu anene ba Kenya Raila Odinga say why are you enene Ruto why are you directing your anger on President Uhuru Kenyatta by abusing him on a daily basis yet he is not on the ballot kulia munene wa musumbe Dr. William Ruto neke okumanga musumbe Uhuru Kenyatta vinda yonde na ndaile beni I challenge you to come and face me and Mathakarua at the ballot next Tuesday Kenyans will decide ende mukolia makomani ndino wa ilepeni nake musumbe Uhuru Kenyatta we must ask we must ask for votes for Baba say not ne truman the Raila kura don't fail to vote and start complaining ndokaleo kuna kura no tutu kama lilitio don't vote and start complaining
Nduka leo kuna kula ano yambi yako teta. Aya, a vote and be done by midday. Ukone kula na either no mean yetu because if you vote for selfish and corrupt people, they will not bring any development projects. Ndo wakone kula ando mena olusani maika eta maendeleo. Aya, na ke Ruto say we are asking our supporters not to accept to be provoked by anybody because violence is not part of the equation in Kenya Kwanza. Kulia ate imake maika idho dheo kwete idhoko nondo idhoko siende no angwatani wa Kenya Kwanza. We respect democracy and that is why we have leaders from all regions of the country being with us. Indi aseka na ni manenge tenda ya aki ya mwene ndi ya kukona kule na kosa kwa mondola mekwenda nicho kitumi mena atongo imeke badhokani ukuma ndi ya Kenya ya onde ni muvyano ndo akosia isia ukunikiliwa Mathanguni ta Stephen MUEMA binda ite ya sayo kite nituko da tuine na nisia udhukumiwa mwene ndi nondo methanesuti alete wa minosa kwa motongo ambia kuudhukuma immediately mondosu neto sisi atwena mukiti wa kivela cha UMCA ngaleka osia mua eta wa Brian Ngombe twethe.